timsalimoni. Sono mwana mwanzani wangu goda mfana na mbaba angahani identifie komanteri wakati ndu zatu yakaujitamka siku leo hazini hangu andra wanibeha haza mjojana ikaferia wa karja kenda mamasihu shabaka haza kaunipara sizweri kaublige njitekeleze tsihale bandu natuka uroha ilande mana natuka ya shinditsi dungu mnyanya wa hendu zatu emakati ya kaujitamka shake jatongeza ke baada rihundu wakati rike kariji rahedara ishilia omnyanya rishilia za habari shondesha ntongeza emakati yanu naone daraja nafanya etitre hangu yavo yukaya procureur de la République non bwana Pentagon Hassani Issa le négociateur ukaya timishia asibala bwana Hassani aritia armadaraja ukaharanyisa zikundi oh pite aranyisa zikundi asiyavo aringavo shekundi nilobo hari na zikundi za saya ya zivumba yavo yeyende ujuo efasiri ya zikundi zila yeyende ujuo fasiri ya renga zembana za hatu zinu ya rambi yao ya rikaza uzifumbo zitolingana nasi yeyende ujuo samani babu ngavo wala jiku sha izani chongezani hebanu dele raika o simuono hajitekeleza arima makaulu ya kauyambavo ukaya wanadamu waka wenji harima zembwa na zatu zenu menhunda ae hatawa ono akaenasi yende mwinyo mshinzi aizembwana zinu ikayangwa modaula ya kufuru yende mwinyi akabanu yakotimbaze kufuru no njia harumaze metro no fanya eni namna yukaya yazifanye zabari hizo ikaya kufuru zutongeza yukaya mratende homa siwani hadini ya Mungu kabati ya timba kufuru harimwa zembwana zatu zinu hana mwana nyasi Hassani Issa le négociateur ukaya hakaulahuwa hakapazido anokeja mtongeza ukaya kasihi homasiwani nanabo yasiha mmono mujuza ukaya wala yabidi yake procureur de la République yende yahenda yakahumrenga hashauna shaulila ono hamabala olangurengo autorite ikao halawa harimwa nsijirani nguribelo neema na maluaza ili rije risahilishe le toifa la hatu waondo wakahuja wa mrenge hashauna shaulila ebenge mwanyanyasi Hassani Issa le négociateur ikaya kufuru zotongeza ukaya mresa homa siwani mrutorengwa hatilwa pirizo wallahi billahi ko yatimba kufuru harma komori hatu harma zembana rajara juhanizo zinu amandawe kawe kuja kahamba izora mbao we kwamba izora kahamba kuja paro jo paro shinda bel hataba hawambe izora mbao ono kufuru na dola uso no kazi jauzia imakati wakaanza useho masiwani ke kusihi umasiwani na wenji tukaya watibi kufuru wakahamba izo wakaona imasula hao bahi sha na nazitendwa wakauzifanya zote zitendwa za ukatili okale umrujo kahamba ule assassin yondo hivumo ya heza hunda ikomori hele komori hatu ya tomole hamanani bu Hassani hele komori hatu ya sijiniha zonde ritongezao rejabanu mwanadamu ulime wa mrato huzingara zonde ritongezao ikari hitilo wandu wao mrato jo shinda zingara mhono hahe hukao ngwari roho hitwa
zonti pia zeno hizo uzienshi uzihabili Hasani negociateur ujaba zeno hizo ngorengo kama bano abaleo ndo wazalwa kujaparo vekunongo hamandizo mwanzo jilave kuna ujilave ukarjodo esheleziza Hasani omwendo wakanwa omwendo hahoso nimweze nozinu kuna uje ukehama bano we mtume wala ho mbinguni wasiha ono kuna uje ukehama bano we sahaba Hasa hizo riko hamba rangu bala hata banu tsindizo wakado hamba Hasani noke jatongeza ka procureur ka jaja ya urenga aeroport Baiban ke jatongeza yokaya nana bala procureur nando waja wa urenga waja wa urenge ashauna shaulila wondo wajwao emana wakauja urenge Hasani ebenge leo emana haya banwindi ni mvumbuwe haku video ni hahe lidaraja ukaya haundukilo hajangura nyiso haswa mimi nguncho harmazi tunguja mono tunguja ntojua japaro fanya mkataba na bina mruho jabanu njitamke eshele Hasani muhambio mono uzingaraza no hizo ngori fanyo zitunguja harima zembana za hatu zinu ngari wanaole emasiwa ujauri tondoa ono ngwango olange na shetunguja shahahe na mru fulani olange na shetunguja izonga zunji yao sheza tonga njeba nwindi de daraja yokaya asubuti haundu kilo jabo yazifanya jana maona emilamu de na muidentifie ukaye procureur ukaya jana ya he hadisi hatuna Sarkozy yeye ndiye atende ya hazamba ukaya ngojwa arete waja uja minu huzenongo hizo tizisulinye imakati na kaho polisi makati nafanye garda vyangu tamba amuradi banzeno zinu ndo za pangwa inu bando organize ukazeno zinzika utene nzijue ilande maana makati mani para telefoni mwajidentifie kanyi de polisi na bantu huja Nga mjoni hanti za kuriye nge wakati ulani ije dabo kaza nozi nutsika utene nzijue ani ntimjeni wahazo sichendeti zijua harmaze rezo sosio sizijua yokaya ngapo mrudo Hasani negociatori ono yende ya hambukaya se wandurulo Marseille hasu atandami ngarjo harete o harma mdala hadwa tazinu zija ibingele o Hasani hundu kilo urdiu ya harmaze rezo sosio bale wa harmaze rezo sosio ngosubuti wambokaya wanrungu asihao nurdini mbayeto la tosa komori ono wanrungu endao ono sha swabahu bolto fahardini havumbani hajimbaye havumba wanru wala ni wakati mjenda komori ngamjo fungwa ngamifieri wala ntuzi pulamiri besho mzaza hangu hafariki Mwenyezi Mungu namsamihe mlazebema wajuka abongo wajo hala za mzaza hangu wamzihe ono ze hale rijoka na uhuri ya ukarjora ndo masiwani karjonda rangale makaburi ono za hangu hariza ya harilele abanga sina ulezi Hasani mbio za hatu karjona mbio za hoa za hatu wasawariza warilela ngara ndo mbio za hoa na hatu maudu waenshi ebinge ikale obo Hasani ngosubuti wambeka hizo ndizo wahwambiao ujeba nurambiye yokaya abole umru fulani esa komori wasawa buliangu asihao zamoni mwao kangwa unaoke maswila handayo sirenda komori ngarjore rifungwa za ujoka uzipula amiriende ihoranzi Hasani mitsina uzingaro wa mashuhuli Hasani ngamuhambiyo ono wallahi bila Hasani negociator sina usoha mashuhuli amjozingarwa hamande heli na anzane de komori nifanye itendo hamanda zila emanansi ya dubonzi yani ekae rejimunde hii tina uzipula amiri Hasani nende komori hamashuhuli tina uzipula amiri nende komori hanongo itoka uyonti amjoenda komori hazinu nende mwanansi ya seunziani nikenda mine mwanansi ya tabi hao jabon tabi hao riseunziani ebenge ebaruwa do isoma hawadhihi ya hazo ekayonde heli procureur nekengo ndo saleri ba wala walohula amba umnyanya ngwasingo ndo saleri wa miale toifa ay ezenu ngarduka zamba inumba ya chotilwa ilonzi ani jawo itungo anda honzani
mrojoka ujeremeye singamanya mrite mrupirizo na lillahi ba benge bu Hasani ngamhambiyo ikaya procureri ono hamandawe ulio masiwani waho mswalata ngehula hauninka we procureri ulo ulaya ono nekengo hundo saleri hamanda wala ukawala ngwamba umnyanya ula nwamba zindabozila nwamia sharia shahe masiwa shangwa tungunda saleri tsikengwa ngo mnyanya wandrabo toka utoja banu utodoninkiwa dosiye wezitrete no zibajini bure kutsina hundao babo huhuzwela ela ono bo Hasani njia harmela ivuishe zona bao ba ukababo njia utichawe ukaya hujabanu ngo bajini ndongo hamandizo ono izuzo hamba secret professionnel ze secret za hanyu za hazi kejabidi udoja banwezi towa bo bana procureri ono kejabidi udoja banwezi towa izo ndo za hanyu mabidi mkeni izo shauti jofikira hamabo kabo ngori shangazo kadaraja ka renda komori ngari ngari ehwa ono dobe uro ema fiti ya pirizo hausumani ono dobe uro ezahaye ngamhambiyo bu Hasani sina ekahuisha kaya aswabahu ariwa kama shughuli ya mwanamshe ariwa kama shughuli ya mwanamshwahahe au kama shughuli ya mrundaye swabahu enda harengo afungwa mashughuli ono mrutsa haujuwe bawo tsindami ono mrutsa haujuwe bawo tsindami wala onruka na ntinge wandu wadosusuza wandu yokaya miyezi none sahuba yokaya ni rohe harimwe konforu ndiyo na ulaya nende na tabu na mashaka hashida ngono ezinone sao yokaya joka unipusa bu Hasani mtsula zoka tsunde ngazeruku bu Hasani amhambiyo ngajonde ngazeruku nando wakati rijo wasuli daraja ukaya ngasina daula daula irutubishiha mrela langu siuho mrekana omamalahe ngoheshio harima security na hizo nge wakati ula ala kulli hali ono wakati ula ala kulli hali bu Hasani sio henjume mndungu joka bari hakonda shonga wanu tikawa waja ngwarangwe magara hatu randhara imisahun ono bu Hasani nge wakati huo mrado amba banwena wilike jahea mraba lo wana no wajuhu wa wasuli daraja yokaya wende homasiwani ono banwena wilike jahea shakande ze tabu nziro rizi komoriri enshiyo hila ono tabu ya mwenje tabu ya maji tabu ya zenongo hizo neno bu Hasani ujoka ujabanu ala kulli hali udori nena sokaya karuchanda homasiwani patata wenda komoringa ngojo zingaro mngala warade ngomjo zingara mndo aje ukamitso ambio kamitsina usiwa mashughuli bu Hasani ono ngamjosi waheza ndazaka hanza zinsise homasiwani nende rende rada ile taifa rishemeze hamfumbato le taifa lirutubishihe ono emwanansi ya balighi ya joyambe no hosoni mwanrika ongwa ruma le taifa lino hodziro izo ndezi johonsisa komwa ono wala izo jizo zija wallahi kabati johonzi ya ngwa jonde ngarango aeroport shatina uro amroko reka wandanga wani watifu ngamjo hufa reka yako ajani uwa ngamjo hufa yapo bu Hasani joka unsonga mimi nikamngara ndongwendeni bu Hasani wan izijoka uncha uharanda zi iko rawani uwa ngamjo hufa rakwa ajani uwa ngamjo hufa yapo izijoka uncha uharanda zi vyo kansede umasiwani ikawa jadara jezokarede ikangabo wakahunu wamba wakauhamba emai wafanya shongwe ndao kwa tuenda hama ngwendao enamna rabili rendera badili bwana zamahana maharlo banu rilo jumosi habili ono bwana zamahana maha shango wasuli daraja ukaya wandu hamanda waongo jorambi okaya sabunga mwendao sha sobahu bolto ajimbaye fardini
Badruddin Baruf bisabala havungana Baruf mafikiri bala na Maulida wangwani wakati wajo dubabu wajo gamatiwa na rigamate kawariona ikawarishia karengeze boli na weleo kabala ngarende haitendo arendera tubonziani wa Hasani ngarwabiao ikaizo ndizo watu hanze mwenansi ya rongowe benge yu haki hao kawarigamate watirilinde rambe ngarando malahoni ranzi na atori ngarango aeroport bakar nanda rado enda plage karnande rado enda plage no zungulia abora ndera se honziani rikesino wanansi rihabili zeno zinzibadili zonde zijorista homasiwani benge mna ze secret professionnel sa hanyu ma procureur kaeda ula ya Komori abahangiona izingamanya ukangiona ma procureur maili procureur ulo homasiwani ulo harima le jumbalana kamalila nana procureur Hasani kao wonde umiliki ze dossier zilo harme diaspora ikai jadaraja ukaya ngabo mrulo harme diaspora jokanza gamatiwa abu ugamatiwa Hasani nde uninko dossier hazibajini harma ze rezo sosio o shahidi mono dossier yangu na Sarkozy ila Hasani nde atende yazibajini simambia lukati zamba ho polisi ka emakati mani para samba ntuhu jaramwe janivesha convocation ka dossier inu band organize inu organize wani wanru wa zamba wazibajini harma ze rezo sosio tsazi nuleo ziwa solidaraja Fahardini swabahu hasuma na Hamada Kanabaya Bolto lemze Hajimbaye Rawahu Hasani Maulida Badruddin mramado Barufu wanruao eni wakati wajo usiha harimae aeropori la ngwagamati wao izo secret professionneli izo secret professionneli ya procureur de la République ya procureur Hasani izo secret izo kejabidi ujaudo zamba sha nekeza nongo izo banungo hondo saleri nekeba nungo libo wala mtizirengeza nozala lejerba eni ndongo ya hamba izo ndizo ko nguninkoza konsigne ne confrère wa he uloho masiwani ono ngumninkoza konsigne hunu ili ya jadu hamba renge bwana procureur Hasani négociateur ala kuli hali yoti njema ze secret he confrère wa haulo moroni ya upara ya uninke dossier hatu sonro harma diaspora ujaudo zibajine helin Hasani yoti njema wala kwa salary ya holi wango li kwa salary ya bure ukaye hazi kutushina we maîtrise wale keze hazi waiti ya maruru susalimu mwanama goda mfana mbaba susalimu awe hazi ngotoze secret watinokaya ani abongola atu abo ukazankame usiheidudu alafurdi ngowe na makapuka ngoremo welata mtojo kanza mdirenge mrizingare amba wa procureur oyimu mtojo kaza mngala alafu urdi ujodo bajini yokaritsene barenda tukorengwa rifungwa etabu ndabordo ndara rengwa rifungwa yokare redungu mashuhuli shakari gendera wadiseze nkengele yonde etabu nziro mimi ndremao ijonta bishar mele jofla mola hangu ekati shishishwa mele juu Hassan ekati shwa mele juu shakati siwa aman deza nisisa 2020 ili nende na keonzani mino wananti alafu wala wandu watuanze mananti ya rongo we wangamacha ashe etujokana hajen etabu ndo ekati shishwa mele juu yonde za John tabisha bwana procureur ebengele honyi wa madom para Pentagon na mkeradi mkause le swala hilo mgompara bwana procureur Hasani okaya yende ulona ze dossier za hatu si ondolo harmo diaspora ujobanu heni wakati ebajini ze dossier wazi treteo ili warirenge warichamfungeni ba almuradi kwa na urichamfungeni ka ngasi Ulaya
riviole kwa na uritamfungeni kanga si Ulaya rifanya ndongo itoka uyonzi ya chendo itoka uyonzi sha ngwajore nga waritemfungeni abori lobanu rambuka ntineshi ahlan wa sahlan wa marhaba ibaru yonge josomeha wasoni mwana hatura wazaya badala ya hawo bo Hasani ibaru hiyo wallahi billahi ibaru yonge josomeha wasoni mwana hatu rawa zayari lelao hane baruwa ya bwana Asumani maudu wajoka ujuso mijarada ya ukatili, mijarada ya ujanji, mijarada ya ndabo wanahahe wardi warenge mijarada yo wairwaye bu Hasani izo nombili tofauti na warijuze mijarada ba rijaba ngarambao nazibadili zenori zambao zenu zono zilo matsona ho wanansi wazionao waeshio nganzo ujorenge masihu bo Hasani bo procureri ubadili urenge masihu ya rendede mitana zila confreri wa holomoroni yatingona mrapu la sheitwa hajamba zila ndabo wala hali valium yatingona mizingaidi ipaso onrezito hasubuti ajamboka wala halala jifia izo ndizo warenga hunu uzambao bwana procureur Hasani boka yangu ojwambe Komori ngeyonshio harma undo na unafasia ngojwambo kai Komori tout va bien et dictature aba wanzo wilave wende wakahihabili wende wakaunja harmaze metro wa Hasani bono wende wakaunja harmaze metro we ambia wajeni yoka Komori idambwa ni wanrunga bwangwa Asumani nana ambari wende wakaushanje ambari shesimu dwama ambariha ukakuja kwe kujwamba ambari wa Hasani alafizo leongo anzo jwedzika use wambe leora haja arambao izorio nao aeroport ya Manyenye ndabalano no mraho nono rajaramba ozeta bianziro zibira ohula ngojo subuti amokabala ani hata Charles de Gaulle ngeono haya hane aeroport ya Komori izo ndizo wabele ujora mbiye bu Hasani Hasa badi ala kuli hali sasa ya mruo na haya kabisa ukaya leo Asumani ngurengo za mali za hatu ya heli anzao norumale toifa linali anzao katina mroja ya subuti ya dofenza salbulo katina nduza tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kwa sababu hundoni dase ibn hundoni dase watomru hata ala kulli hali yo subuti ya jambo wa Komori ndrabo katina wa Hasani wende mrujo banu usubuti ujoka jumwamba Komorizo waonao watohambiwa rito wakati wa hema bonde rito wakati wa heze waraka shangasi wakati yoka lendongo ngasingo ziona antariyel se diskuru za Hasumani ngasingo jishilia eleranda yo mono alafungu subuti wende mbikao hata zase mrona haya wanu siwanduza hongariko zao namna ujitamkao namna wakaujitamka jana bu Hasani yoka kabati mru hata wala wanru wadoka we naomba ngani wasaruhambio watawa hokabo haza nozokaya zohuja mrukaji ngwamboje nande umbaba no Komori ya waswili bu Hasani nande umbaba no Komori ya waswili bando mbaba no mwanada mwenza yambao kaashe banomba banu zenoza waswilizi numru amhobwe juni kenzi mdwahukababo mdwahukendusha unkudi bu Hasani no valaika muhimu valaika muhimu ni hebanu manama Yusufu ukaya ili nionese evalueri ilona bwana procureri ukaya confrere wa hengu treteze dossier hula yonde makswada hangu na kawaba ngu treteze dossier hula alafu aja hunu amninka ambeshe hunu ili waje wafanyeze haziwazima wasane waunde taratibu yoka washinde warigamate sondolo harmwe diaspora
bwana procureur Hasani yende urengoze habari zila secret professionneli ono hajabanu hazeneza wanadamu pia wazijua ani ngwakazo gumba ili wazingaresi wanurambao zenozi wardi wakana nkengele waninka Hasani zenkengele hadwa disiza ili ritizingarwa renge kamuhimu ukaza no zinu mtizirenge ka zinu ono ono zero shadara joka ya ritidone ya uka Hasani etabunda bwa rubisha hobure ngamzijuo shawala wambao sana bohula wala ngwa saleri ngwarami yao shabwa na Hasani ngojo banu ukanti banu udofanya za salbulo hizo sasa wako bila mrona haya bwasa ani angalia wangalia mbabanu entia ya waswi wesheleze no wakuzifanya ukaheni wakati ukahemprime mafoto on weyabalia wesabala wamba ambariha wevungwa bwana Asumani harmadaraja dictature ya Asumani wele wakahiba jini eduna wazijuwe bo Hasani gari hwambi yao kuti na enterele osubutu jodo ambokaya banu kweli kama dictature Nurdin Mbaye tsawa usihi abodo anzazali wanzazali Nurdin Mbaye hasarmansi haya ya wazalinge na enterendini yoka Nurdin Mbaye kana mahaba ya zali Nurdin Mbaye hafanya haza unduna wili hasarme kubensi haya ya boyonde de fasiri yoka ya komorika uti dictature wewe nde wakauziba jini bo Hasani ngarwabi yao utidi waze ekahudi waza ngaruheshelezi zao ukaunja harmaze metro webalaheni shobalia webambaza umbabanu Asumani wenja harmaze ze hoteli heni mala bwana Asumani aliyo wembambaza hari madaraja alafu ujale ngwanzo ubaye ukaya no walao mdaunu uzione sarma dunia kutina entere ukaya leo uje ubadili habari zinu kaya bibi ekayokaya bo Hasani ala kuli hali ngo subuti uje wa mbokaya leo si wahenjume ngartwenda rarengwa arifungwa basi udea hasa so ameni okaya emakauli hatuko si ureda jesi ujitamka banu waraka yobarua manama mwanzani wangu goda yobarua ono nsu ameni okaya ye siwanada mukawo ngarijitamkawo banu rihana makaulu yokaya siu ya jitekeleza yokaya makaulu yazidu ala kuli hali siu jarionesa namna ikao ngarionao ziriho zawe arumwe majafu ya moya hatu ya rongo fulani hata namna fulani ikazi dozo utamrupirizo kujajwa ende warengo hashauna sheulila juzi wasaho masiwani bo Hasani ya jaka urenga ndo la confreri wa hao wala zila ndizo wazivalorize obu Hasani confreri wa hao nde hawaswili aeroport ya jaurenga hashauna sheulila ebenge umuhimu wa heri sala hangu tika hanzani uwesheo sausamaha kabisa nyuandukao gamjitekeleza okaya yo mono shimeji wangu binti Aisha mwambia okaya inu energy nila tao c'est normal okaya riwasuli daraja okaya ekaya karja shindara huna ebahati okaya rawasulisha ebarua yinu nsu amini okaya ebarua yinu emananyasi hajo shindaya jimaizi amini bana bahangu jo rengaze habari zila hazizahe compreri kao mbesheozo hunu ibidia do sana yezi trete hasiri armadaraja ukaya tsidoje raze mbunibonze ili zila hazizahao zijezi do rendaje renge procureur wofanya zetartibu zahao hatabu isi zahao ndani uko wakaisi usalimu ono ndani shati alama yokaya heni wajuzi fanya kindani ya tojama na wazere monze wingi hata mtakadao tausamaha Mwenyezi Mungu narinike kheri
kwanza Mungu na tena inaisha banga kwa habari kama shorenga yani kekhere kwanza hamu yani nkemtana ujo uribiria hana ni hedi leta sila ribiria bal alhamdulillah leta skajali ribiria nai ri shinderi vitse na masihu yajuka na furaha na seheni mzimadasi rasi roana rizefami inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.